welcome you all to UNAPO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Good afternoon, ELITETV ki test so cartoon mahawmin tavirip so hamataran mokchari bron ngasi infala fonga pau se singi cartoon singda cartoon sina kari hanin diba kari fonong diba kari wakal khalang ni ba habdo imiam thamjege aba lokhasage ai lejere basi khoi sanga express ki onthok pani da have onthok pani da ba cartoon si yeng biu yam phasa ba adum cartoon haraga khoina no na ba phagi to ba dung to ba khalan mangam ba dum ba message me am pi ba cartoon me am yauri sta hai basi khoi gi hangoy amaga we tinnama kogjeng hai tare amok wari sanabani kai hai ganda kogjeng jane santi purakba pamlabadi issue hana semu issue means disputed points as to be fact and law gi matungina khoi madu achumbu oiba niom chumba potna ma dum issue mu semu hai ne zoi alaiba cartoonist tamo BBSC khoi masamaksu khoi gi learned advocate amani anamana yam phajaba dum point se dum thamai aduga amasna khumai hangoy yam chume adu erekadi nakal animak apam pam da seng na thora anin ajdi ma'am hada buduni dud ka dud pani ka pani na ising ne singi songom songni sing na karam na songom na karam khang ne tamna ji oribe sing si international ki thak ta karino maga gi haurakam karino magi originality kaino si tamna ma'am thigana ma'am duni no issue ma Santipura kai ta di yam phajaba fact and fine fact kano duni with documents ma'am da karle pa gi lo gi matung da kai le kai sidna mamanga tagi ba rai sing kai to bu yai mamang le ba documents ni sin na ba ya kai to bu ya ba ge si tamna history si din ne rak ta ba ta ba adu history khakta ta ba magi documents fact me am do ulla kan ne aduna issue ma sagalo sandi pam kai tadi karam ba issue no hai kana madu gi means disputed points as to fact and law na ya ba adu achum ba su oi ba adu potune na am phajaba message pe ba adum ba cartooni hai na ai makedi thamjage mathang gallery khoi narol thogdang gini ang happy gani sana leba ki loire tana habuni sana to ki loire tana zero si khoi artist sing hanang marak hoelan powda kai da mya irak pa maduda atara kan even se tabla ke bandop thamba chatpa guitar yon thokna hona ba adiki ilagi ni pisabi sida su yare na khoi thori leiraga thamjalle ga habagi yama nuai to paw ma hauji leire ba issue confliction hai batai maduda oirak pa artist singa thengnari ba agi problem mayam du thamak pani lawje ge sida mapa sina hari bani sida na hai wari ba tabla bu bandam tham bahune de nei hai ba de mare la lak sida lefam leitre mangol de jei badi sell on de ne aduna pandhan tham lagena tabla yejaraga gitar khongjaraga de sei aduga lekba mic ki sound ki kari ke lei mayam se ki loina maksini corona na matam mu sei ani gi me adum mange adu matum da hek phagalak paga khitang horok da mu hauji lang ji lakhre april bau to di yam nungai ba sangi kari gi to me am dana torak patam matam na corona thadro pu nungai matam ni sida miss femina miss india ga to dana manipur gi tourism gi festival gi thado gi kuki gi tangkul gi adum oina kabui gi hek ta manipur si adum hek ta nungai ba bai ba madale remani adu bu me tha gi ahum dagi masi fawda chaningai thaningai subam numbam lerak adani asagi tabla yiba kangbu singje bandol thamage gaina yamna waba thengnaba artist singje awaba thengnare hadana adum message ama pibini moi dum da kari tawda ge khot kadage habaduni ano hasideida azumba awaba do leibudugi sindu pukalakpa yam phajaba bhan thokleba cartooni hana thamjage pathang da leisna khoi ponapam gi balo he habaduni balo he sida walking chatpani walking chatpage sinne khoi kangla paki ada asagi cartoonist na tab na traga mina tamakpa traga mayam si moi si mayam si ngangna batana re khonani mayam stagi kokta idea sila kanda comic zai cartoon
ko siga duga dialogue ka kona phone na bhonda rakpani dama fajabaji moni wari sanar sabani walking che ngutagi tupi go pe kangla paki sin mama ye la kaina ching namagi mami hek thonjin jahaz amagi mami hek kausillaga miyam buna khang makta ngori hei khreda kadar khan sing sena yam fajaba ofam ne ko ji magi view duni sideda koi phai pati na koi ne sida comment bi ofam nate ho yengo se bar lengang na koi gi amount heriya tu koi mount manipur mount parbat kain thon jalakpa de handak jahaz amada koi imphal ins imphal kain tholakpa mayam ma thon jalakpa da baduna hekta koi kino se leina bo honorabra ana miyam buna ji khang da ngoro thamba ju ko so far prime minister narendra modi na manipur gi sui mata na form da thamri of course wan thamgi krai da koi ni pim sa ni kha naked parade to bu de hekta sab da na pithribi pum bi mana ngang bu loi grabani adu matung tarak bu de manipur gi sui mata na khana leite even handaki parliament sessions da bu siki magi wafum putuk na gi da baduni ar manipur mp su wangang ba ya di habu hum thamba ko ne media da thingna gi aduna ni saida a kano kapa ya ba missile kano kaptha ba ya ba destroy to ba ya ba koi gi jahaz magi maming thole ade mount parbat na thole haina manipur parbat na a sum myam se to sina koi thong na singri da ko kana mana miyeng du ne duna myam se na khang to da ngori he duna hai kreda kadar khan sing se na ana fazaba sichu han thuk leba cartoon ne na thamjage mathang da leidina koi welan paugi as loire ha duni adaida sai lila gi do sideda cartoonist nu khabar pa ba kai to myam issue sing ji purakna bhona bin khabar pa da ori sana bani mamana bani la yawu sing wanare hairi da man khume cha dabdi ya de taibang mi aduni cha da basu da ya de hauji tonga tomba sei sa amba myam ama ji sankriton da chalaga sakpa myam su yaure hing dabdi ya de professional mo ne leiru bani aduna hauji gi lan sida di lan mak ta dai de saktuno ngasi ngasa khoi jik matam si amna season si amai matam ni bye bye gi kari gi new year gi sei drama lila film myam si puthong na new year no puthong na film myam tawna dana hajik si dum bye bye tawna tong bai sei loop sing si the great tonight kind tawdana myam taw matam ne do jikti lan sina ko yadre adu ton ba ram bai te ko kamu su hai ni handa ke sidi ngol sakko bu su taw gidre the myam gi dibanita de gi christmas pawda yamna slender way da yamna low key da dum tong nagi baduni aji lei irang sina duna sa shi dani na wanar ko myam to una thing biga no lei re na so myam sida koi artist gi awa baduni ngasi su ton ba artist gi series 9 na koi welan pau si jathari mo ne kamai sura no me hingi ba artist myam sigi lila gi artist sing film gi lei ba music ki adagi cameraman editor adagi lightman adagi crew member makeup artist myam sigi awab si sit na te tongan ton ba moi dana te haji any field ni entrepreneur to zaba raw material fang da ba mapan dagi pusalak pa manipur di kem ta thok ta ba adi call center to jiram ba mayam internet thing gi ba madu gi mayam se leire masi awab mayam se madu manung da haji sumang la artist sing mayam sing series ma ta tarak pa mada jam pam mara kan dani haji hoilan pa ki cartoon ni thamai se yam phazaba sisu achoba message ma bi ba cartoon ni thamjage mathang de leisina khoi ACL Express ki nahi re hai bduni nahi re sida wari sanaba koi politician myam sing sini wari sanaba kamai sanage da hanagum ne gunda ge type ta vote to ya roi ko panglaw law nu khulai pa ba ngak ta ngai rabani haju si tam sungai re ting sungai re mai magi ngak na hona da khulai pa ba myam lei aduga madu misuse to wa ke ba tholok pa myam su maming sinra ma myam yaw na phu da na sei to myam su yaw re koi theng na rabani aduna sayam basna hai re handak si misi mina yamna thokado mali bo si tokle si hayo ro dudi na hang pa wakhal fawrak paduni na kai do gada ge na du akoi mp election se le 2024 dani adu karam batha du chap sa lep 3 24 di tok da biya da bani ne chap sa ba tarik ti lep le te adu na size da election da kamain to ra gada ge hayo form su lei ana ji jam lu ba manipur gi situation si kadom na mayol sak da ge ha ba aseng bagi maming sinar ga to ba mayam sam sai khudung cha ba loba krai to mayam so kun he thengna ba yawri na kadom na tho ta gi se yamna luba situation am lei bi duna to nu ko bo to ga pamuk muktana pangangang to no ji kurai pa yam lei ramni kai si chekhin wa thamak pani a phajaba ana khoi su praja sing su ni karamba leader bu akoi gi representative oina khang ga gi ha si yamna munna khandha ba matam du oi ba matam yawrabani ha phom tu thamjage pathang da leisna khoi halo thongdang gi hawa do leirang do ha duni
ꯍꯋꯥꯗꯣ ꯂꯩꯔꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯅꯥꯏ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯞ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯇꯥꯡ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ VIP ꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕꯗꯒꯤꯅ ꯀꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗꯣ ꯀꯥꯔꯇꯨꯟꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯩꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ VIP ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯁꯪꯒ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯖꯔꯦꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯅꯔꯤꯒꯦꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯣꯏꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯁꯤꯟ इन्वेस्टर कांगू मैम लेनी इलेक्शन लुपा करोड़ मरी मंगा इन्वेस्ट तौरनी माना भोट कारनी मिनिस्टर ओरनी अदी मागी एनी थबम तौनी कंस्ट्रक्शन वर्क बोइरो सप्लाई बोइरो ngасai भोट तदी लेप न कादम यादमना ngасai gi मिरेप तुदी ओरिबा कैंडिडेट लौसलुदोनी करोड़ मंगा लौसलुबा करोड़ 10 लौसलबा मणिपुर जी करोड़पति पैगा लेरे खंगदबे वानी जगह जगह करोड़पति पैगा लेरबनी अनो मैम सिना मतेंग पांगानी अदुना माना कनो मधक हारकबदा सीएम एजुकेशन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर एनी अमगी वानते कनामदगी मरी लेने बनते एनी माय पाकपसिंगसिद तौरा कांददी वा ngang ngamdaba kangbu on film daga kaida ubudo dum manipur su leira abra kaibagi hoi chingnaba leiba adugi wafam duni manase thamai se ana kadai fawde leite aduga hoi pisa investor to mayam di leire aduga smaina punba phangba khotpa kaina tawsi kadai fawde leite kaibisu su hoi adum leirebra kaina hangakpa cartoonist na hangakpa yam phajaba cartoon na thamjage pathang de leisina khoi manipur news gi dasani habiduni dasani is the court mari wahang baung tawda khumaku wafam ne your honor id koinadabagi isam samna mamai du da kawru bani nongning basu fawba hai tare sum thokpa adugi hai duni mayama mamang su yawre sar id kai sobum numbam su leiti id activa khragra honjar huran jaraga hingjabani kaina haiba mamang da koi cartoon dum thengna ke biyaw du aduni sumba mayama thokta tasengba mayam nongning basu fawba mayam yawni angang na khangdana pakshi du ko lu zabni ka haiba koi chayam pokpagi drama lila da yaw potuni ana suba mayam sum thoktu na ti adu hom du da base toba cartoon na thamjage mathang leisna koi people's chronicle gini people's chronicle gi si saturday satani leise yum achoba building am yum mang de leraga moi ni wari sana bani masi wan tok se kadom da pugu da gi se ju sai di khalli bani man haije he is actually st man hiding is st oraga di I am not mistaken subject to correction aduga st so lul right ki wa pham do mali he is actually st now living luxuriously ma je dum sen pai dana loi lere millionaire su oire but still wants the status adu millionaire or about to the haji my st status se pa mi na mana pini be angle se to angle me ama thok pai aduna post dani phajala paisa paira ga so ama toroga su haji st de pamba adi haji st ki su si mapandagi changba kangbu singsi STP yaro haiba singba indigenous na tadi tawru haiba supreme court ki during legiba mayama puthong narakna ji khana bane na ba mayama haure isini sona kanda koi meteli punasu kuki kangbu STT da duga maruina koi foreign daga changpa indigenous people oida ba singsi ST status piro da bane haiba sona kanda biharom daga su christian on gi ba adu mayam du ST on ba yaro na changhile ba khongjang mayama changhile isni manipur su yamna mini india ni manipur da leisi su aduga yam toan to the fruit mayama kanub jati amatana khunda da ba toan fruit six number to kem kanda wa ngang mu su pharak ta ba he yaw da bunate aduna swai si yamna wa ngang mu sam luba adu ofum mu oibani aduna swai si dani man pinning message da ana thamjage ana ngasi gi adum ba ELITETV gi test of cartoon mahau atanga solution jere meng tabiri bu sing bom kana khoram je bolonina kanine bething ni jiri pinibis
welcome you all to UNAPO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur number 1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration.